eina ara yanglu, eina, maning lavere kangadei malay mana, ina tingasaka, kala ina ring asaka, kamazi hangasakla, rai hangasakla ina, kala ibangwe eina kushok shaba, kibaka malay mana, kalat lui gabigasang tumrada kani, duija tumrada jiko. Remake up the Arui kamandaya baobing. Internally displaced pingwi rehabilitation wuivang kapong a solution kwira kawai CM and biren singzangda kangasan kwika haira. Dr. Sagatat ochot lima kamaya Manipuri arishang bingna koka sada protest sa haira. Leisalala, aje the Tangkhul Express wuibao inji Shankhui ina ba dalei, baobing may sign nganang rumsa. Manipur we internally displaced pingwi rehabilitation wuivang kapong a solution kwira kawai maram CM and biren singzangda ngasan haira. Relief Committee we mi bingala internally displaced pingwi minganin bing eina CM biren aya secretariat li krijan sayaji. Displaced mi bing na Arui tarkar sada khalei maram gala atum rehabilitate sa kawai kapong a solutions kwikara maram li janpei sa haira da hanga. Itum na teibai relief camps li bam da khalei bing na gajot gajang ngawaw da atum mi shim li hanung sa kawai shorkar li ngagaw rashum haira. State Assembly li CM na hangasang atishur da 2023 karam darik gatum thangay na hogopok tu shot we rot kamrat lungli shimkur tingthara da jishat shagatum hangshini da aka gada sadzi haira. Shimkur tingthara da mati shajishat hangpanga da shini relief camps li bam dalei. Indian Shorkar na internally displaced people bing wuivang lupa 225.25 crore release sa haira da hanga. Dr. Sagatat Galgada ochot lima kamaya jithaida Manipur we arishang dadai na koka sada protest sa haira. West Bengal Galgada we RG Girl Medical College we postgraduate gadamnaw li zakshilakay na yom that kahay wuivang mashun nga kauda bung magada madi wuivang arishang bing na services kay ka mamila protest sa haira. Medical lui ramli ot kasanaw bing, gadamnaw bing, arishang ngadaday da we ot kasanaw bing na, ot chot chi wuivang investigation mabung bhada zat kami gala, healthcare workers bing wuivang, security measures hai kami bo dalei. Regional Institute of Medical Sciences, RIMS Imphal gala, Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences, Chinims with doctors, staffs, faculty members bing nala protest sa jithaida, emergency na, casualty departments mang shomiya. Outpatient services kala elective procedures masami mana. IT bao atishur da Churachandpur Medical College we faculty eina gadamnaw bing nala COVID hospital kiamgay infali protest pam jithaya. Raj Medicity Infali Medical Director Dr. CH Arun Kumar na thanda protest sai. Kolkata we otchoji mi aga mangli maningla medical community we dungli yom gasana itum koka sada kataka pekar demand sada legaji Dr. Arun Kumar na hanga. Shija Hospitals and Research Institute dila mi shagatum langda na protest bamba. Chiwi MBBS katam nawbing faculty members kala consultants bing na shirokwiya. Indian Medical Association, Amei gala Association of Healthcare Providers of India, AHPI na ngawaw da India we apam saikorali bung magada madi wuivang health service makamina. Atung mi strike kasaji ayang ator hapoklaga ajing ator bung turukli kupsanga. Chiwi atam li emergency na casualty departments mang shomiya. Association of Healthcare Providers India, Manipur Chapter with President, Shija Hospital with MD, Dr. Kundong Bambalin, Zakshila Kahayom Sagjili, condemn Gasapong Shock the victim wuivang mashun mikhavai gala, healthcare professionals being lingak kami pekar kui mikhavai, authority li ngagaw haira.
Nishali ngasung kawai kasat kami angran angye azingli Kamjong District Administration na zingsho katam naulong ZKL lingashik Inter School Literary Program makok mi haira. Inter School Literacy angran angye ji nasha mukt Bharat Abhiyanwi akai akasada Choose Life Not Drugs kachitugui azingli rungmiya. Angran angye ji Town Hall Pungyar Headquarters li Ajahon Directorate Turuk Tangkhul Gaya. Chile Subdivisional Magistrate Pungyar Police Station Officer in Charge le Wazanga. Pungyar we kanui taught Yaron ngala headquarters diwi worship gutumi classes gajishada ina tuida katarawi gutam nabing la jishut me bingzangda gazip chili mi shamati shika gaya. Extemporary speech solo gala la sem gaba ngahan kwigada ngahan gajida worship aka we ina gutam naw gutum rip na shirup kwiya. Angran angye jili Pungyar Higher Secondary School wigdam nabing na jungmay tuida kayui sampanga. Inter School Literacy Program ji mabung pa kangasag wuivang zingsho gutam naw long na District Administration gala Pungyar wi yari la worship bingli ningashi pongshokka. Rongmay Naga Council Manipur na aja Directorate jishat ngaya sailung ina tuida indefinite band ngawaw haira. Shorkar na None District with Alternative Administration Arrangement wuivang Gapa Pekar Mukhi Mituwa da Shorkar Limaring Gapa wuivang Bansara Dalei. Council Jina Janbao Mi Gashok Atishur da Banji Madailagay na Leimadak Logtak Project Road National Highway 37 gala Dongjay Maril Road Li Zira. Shorkar na Yangsang Mikhavai Gaboli Mayangsang Kami wuivang Council Jina Indefinite Banduilep Gokwina ji. Band alongli medical emergencies, teru electricity gata Arui kankana services kala katam gashili masazi marada hanga. Atumi demand masami rang lakha ina dangda band gasa jili Arui na gadomi kawai Rongmay Naga Council na po haira. Manipur State Commission for Women with Chairperson sa kawai tumli dining pam monsang li kabangsang haira. Ngapam ji samgapang wuivang Naga Women's Union Chandil NWUC na congratulate kasa Chanbao Mishoga. Chandil District Hepunglok Village wi Monsang Naganaw diningpam na shinaw san li kagatom Women Empowerment wuivang otsarashum haira. Manipur State Commission for Women with Chairperson kangasa samgapang wuivang NWUC na Monsang li masot nida awi ot ngarud li mga mikhavai hangjipun na. Assam Shorkar na Green Energy Regime Shurkavai lungsan lagi na sa dalei gaji Chief Minister Himanda Biswa Sarma na hanghaira. BM Suryakar moved Pichli Yojana wi azingli Assam Shorkar na rooftop solar power capacity 1.8 MW install sa haira ji. Rakra atam ni Assam wi electricity gala public transport na kankana power kachunga kathara energy source na kwikawai state na sakjangda sa dalei gaji Sarma na exli pongshoka. Yari na gomlagay na solar power shong maingari kawai Assam Shorkar na sagla ka high pekar kwi dalei da hanga. Wuivang 10 kW capacity kaka residential consumers ping na solar units wi ina greatly mi kashokji atumi unit consumption li adjust sa kawai net metering chijin pok haira ji. Rooftop solar plants ji install gasawi ina katumtang wi alungli commission sa mira kala smart meters wi aman nga daday da makwila pansang mira da hanga. Yari li kajishat lay dalei. Ukrul Biggery Farmers Producer Company Limited UBFPO wi gazip kala incorporate gasawi certificate jitay kami angran angye kwikara. Angran angye ji rakra pay August Darik magu thang langjin sada Chile Ponda Breast gazip kala general meeting kwikara da hanga. Gazip ji Ukrul Town Hall li motorbung tharali hapokra. Makok me na mi gashok janbao atishur da angran angye jili Minister Kushim Washub na masowo Ukrul DC zuring la gengu na kyawo sada wazangra. UPFPO hi Ministry of Corporate Affairs MCA li registered sa high organization na. Registered member saikorana angran angye jili mashoy lang rumi khawai ngahot dalei. Jili ka jijawi shoy la khira. Membership katarwi mingjan gasa ajawi darik maga ina dangda lupa shapanga misang laga kwimi baira.
membership mingjan ga sali zangi gaji documents mingjiya passport photos thuruk Aadhaar card photocopy kala bank passbook photocopy tarik magu withili mingjan ga thar ga sabingwi fee matai ka haura membership fee mi hailaga documents mami sangrang gaji bing kala documents misang hailaga membership fee mami rang gaji bing meeting hili mashoila misang ser khawai khang hot sa dalei mingjan ga samaram ngahan khangai bingna 9599296815 maningakha 9366141198 la 9383088466 li sabaira la luida ajewi kamdaya baubing internally displaced bingwi rehabilitation wuivang kapong a solution khira khawai cm and biren singzangda khangasan khika haira Dr. Sagatat Ochot Lima Khamaya Manipuri Arishang Bingna Kokha Sada Protest Sahira Ajui Bao Hiling a Jangaira Bao Nadak Lane Nathum saikorali Ringapagala Kamahaya Zimishong Saserano